ebenada bia 7 to 9 p.m. ene ne nsia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV amansane yena yedimu animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo ma asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na efieda wo betome ya waso me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hu na say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyem easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ebenada bia 7 to 9 p.m. ene ne nsia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena huno kron anna ya malam basa yete malam so ayinim se malam fo de sikaduro ni ade kunuma ma ni ade ma men ka asam nkyira wo sei anna me ka se sebe gafura wo be hunu malam obi so ya malam o so ya islam o se mfa wani nto bi aso na malam abetena ha ankawa na bansere onu ewogidie bi se kawa na ebo no ho ban a onu se da moment no buransa ma wia no se ogidie se bi akawa hye nansa no pane bebo mpa ya ma onye difo a anko ka nkyira wo se Yesu Kristo so ya media ni o so ya oye hwan 5 times a day kache o senya mema ne baye anya no wanka woni ho anya no wa aka Yesu be obaba beton wa ejara do baba anya no wa Yesu baba obaba sa so beton wa nnia na nko be wu ajo mo nkra ajo mo bani akọ anya no wa o de kire me ana Yesu ba wie ye ekọ yansa na no wa eba papa
what the Munja Mala Muhammad telephone number. Panabes no tuja. Engro Jumana Oye. Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center. I'm a worker at TB Asikafo and Bantamano. Munja telephone numbers no. The American as a sabi. Tricasa and Yamakasa. Anna and Yanina and bet me a quay yamau. Sabi Yasa Wukwasa, no be Sasani Alpha, no Wessia. Unto so I was a Koyakam, I want to buy a daba. And to why what do I can say ya by a four. Madam so ba inshallah oba nyamedi munti. E bi so honso so a wase memawo na bema makọ war na woma o se free bema no. En free bema no. Oba ni bi wo ho a oni bema bre. Eduru ba bi a wase ono bema ne bre ya nyes malek enam se nyame na asoma ne tinto obeduru ya pa. Ana obi sa mo se mo ye den. Omo se ye hwehwe di pa se mase we ha na yira ye. Ana ye kofra di bisa fo no se omo mbehwe se baby owo honum no ka se sa ane me pese mu bisa ma de yima me enam se nyame na asomanti no o mu nyina adwe nyina firi so ama tension ne beda angel gabal de na so ana o se pese mu bisa ma me nda se abofo dodo sen ana sa na ban sa so sonde we tra se ye na nyankoma dia o se bofo e sa na ba sa so sonde e ya ba ko pe ei na cha se o ye den o huna de ampa ana o sa bisa no bofo ba ko pe no ahefa ana bofo no osane ba sa so no krobe no obeso ye ohwe ya oso beso ba bia ye wo ya na se ba bia wo yi dia ono ne hwan nto obi sa na nko be ka se ne ne wo ana nyankopon mangel gaba ede ne nsa boa de ede bisa de no ana ode ko soro enti se ye komse ni Muhammad nti ama de bisa ne yasesa de ko soro de a Yesu ko yansa na ye komse ni ba enti me bisa wa ga se hwan ana baba ba ka kira wo se onu obisa de nya twom pese me komenya o nti ni ho ko ye hwe nsem se ya ana ne de aye motia he ma me nka sam cho se ye ka no kura kire ye ho a ana se wo ka se wo ko to details a nkrofo be di watam enso na ka ye no kware ana wo ka na kasa be gafra me ne wo ka se obi asore ko mountains atwa mountains se be ko bompa ye Yesu di mu ne wa kwatena ho bosome miansa Yesu oni nipa na na etia na otimu nwura Yesu no otimu nwura of a quiet place is say enti wa kwatena ho kwekwe people so no anya ho na motia ho enti wa ko suwa nya me se wo da fie na me de be ma mountain yeso me ne ya me de be ma o se mountain so me ne ya me de be ma enti abasa na motia bi hunu na moba na wa bo wura nemu enti D4 ba papa wo be kwa na nchen no o hebu ye sikani a no no mo deda ebi mu papa ebi no mu asegana ye ya 100 a winya e banada okoda yawada e fieda ana menya adwuma na fieda wo be to me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afa no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afa na ne timi mo ye kete o ho no chine tachere ma te se abo ho no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matramadol wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa oba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwatina woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afa no kon no ya na echi na daso ebia na tachere ma te se abo ho no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matramadol wi jot
sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho Ghana ya te ho e sa nipa nya no kra ho na I want to say Takwa yenti ofriska krum ne papa ko no ani ka de no kenya me anto wa spread this out 5 million o re your from line no cry o we are ko shifo pa hello good evening abani ato nkakasa hello eba ato munyi ne friso o tie ne ho hello good evening good evening Uni abi afre free. Okay, ye mfa afre for this year. Be saba mo champion. Ye de musia. Mo nko so ahwe be saba biu. Na ya betoa so on the second part. Ye pon 9 o'clock. Nti e be san aba na na bedi nkomo. Na ye ntwa ye ho tiawa emra. Na afi ye san emetoa so e wa ha. Ye ba sisi a. Oti animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo o asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me mene da Okay. kwesi da edwoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo pitini emwa ye kete oh ha no chene tachira matese abo wo no malam se nkasa fanabra ebi so wo ho so amene wo kasa wo se ne ban ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa wo ba bi na wono ne kodaye afede ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi wo ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba Samba bonten. enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hu na say abɛyɛ mmerɛ Okay. a wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura sunsumu eno sukɔ na ohaw eda wo no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam wusika na ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Yensan ema mwakwaba mogoso ewiase ene sunsum nsam dwumadie na enei se Malam wa wanhwe ya okura nenam no na ukwa asore kwa ni hu na ehwe mienu miensa fi se na Malam de ko ba ne se na so pani woni Malam nam cause munyina si bi dodo no ha se na Malam akai o se ya so 4,600 Malam 4,600 wanhwe ya unya mu be 66 kwa but ade na betumi aye aso man wo yin say wasofofo a omo ye genuine ene wo mo ye fake esubaba no bana dia ma hu se we die wo ye fake na we die wo ye genuine eno ena aye die ha adwen pa ama o man no ene ma entumi enkoyi emfama bi kwa so se ye kura ye ntwam se TV suo radio suo mi ma kwan e ma yem so sankrofo no eso papa uduma die no yes me a me na wo kase te ye twem kura se ya Malam fo na sofo akonfo kura njai kura na me kura ne se ye njai kura me oh sir na se eno so ye ntimi nya sa because ti me ba wo se de mo nyina mo ken ya wa Malam fo a ebia omo ye janiu ya akonfo a ebia omo ye janiu ena sofo a ebia omo ye janiu
Edi say o stop baako na obi nso te asoro no so the Bible o jai akom no ana wa jama la na obey na asore aha se nipa ne be program no omo ma no be sumi the live program onye na live live e be tena hankata nto obewie na se bia omu obi a no be phone lines ana de be kana wa obi o mie phone line yo ene wa se o mie kura na so be o ba live on kwande tete papa phone lines no phone lines no ma ka cho se ana me ka se abasa na esi ye phone no so ana wa so mo monitor sa ne ama no ana me hu ne se ya me desa axim fo bi hwe se maka cho se ebiri bi atwa na me wo axim Ankobra FM me se me show so sofo bi ba so obi e phone lines no no de line atu dwa na ne nkorofo wa ase no mo frɛ ana mo ne de ya ana me ka se me Unity FM o pa bi to bia wo Eastern region ye wa sofo bebre wo mu ya difo o be sign contract na maka chro mo say so be ye program a be phone lines dia omo fa adwuma numbers no be phone lines nya sa ma ne maso eduru ba bi kura ba adwuma ye phone call na bebre kura jaye ese me show mo so na me so me mo fi be fu bi da bisa Unity FM omo mo wo ko ma mu nyina aso for do say na be ba so na lines mo tumi ye mienu papa enna me ka kire wo re say me sa ne ma no me ma no kwaso me bisa Unity FM na me say bisa Garden City ha na me ba bisa FM stations are me koso me kwa me be phone lines because yes do twasa no oni me say na chiachia because me ba ha no ki kasa na nya me kasa na me ka na say ba ya eno so ma no betimi apeke enti se me ka bibi na nya obi tene me ana nche so wadi matam okay de me ka wadi ase na so na obi ti TV so oh ai ma bompa ye mama we akwa ha ma enti 77 me mala Muhammad free me starting radio so me starting Garden City how na sata me shira FM ewo aye amoko ma na about answer enti me ne wo kasa yi no me starting that time ne nyina no to peso kira say malam mantimi amoa anyame amoa me amobi anwo obi akuro dan na mantimi amoa na makuro na ngu me ntimi mo bi medi me ho adanse wallahi me jimi nyankopon a wo soro di sei se wo ba na me boa wa me nyankopon no ana ma me ma boa eni ho kwan wo mai wallahi adwuma mo ha obetima ya adwuma wa ha so ba wa de wo ho enso bi so wanim de eche wo be ya adwuma so ma na years on sa ba mo da enti wona obi akuro na edare ya enana no manipa ne ntie me no nyimi ni no mra anya se me be mo obi abedi adanse bi ansa na nipa na to no ma ba se eno so na mama mfo hu se o papa ena me ka kira wo se sebe gafra choba wura omo da wuro so se krofo kokodi ba the restaurant no ya omo ya David asem na me bizao go be for no mo the restaurant no ya advert no e was bisi a wa ko bua dia be shem obi ba ho a on fa se na mra on fa se sa de na ya mempe obi ba me madam ho no wa frem se madam me ba me fa se mra etu ke wa wo fi a wo tie mi na wo ba me se wo ba fa 100 million mra na wo be duru me nkai na me hase me ntime mu awa ntime jimi se fa 100 million na kwa na ente wo yare na wo nduru hospital doctor be de hu ka wo da bo ente na wo o nya frem madam di for konfo no ka tira so ba fa se bra unu direct so ya za na so ba TV so tu eska so fofo na sa no mo ka baba ye me so ba TV so no ma men ka sa mo nchira wo me tiesika ene ti na be me ba ko man mo no me nya almost 4 years and sana me started radio so okay ayede dia because obiti ya na ya bosumi sia na ne teneba ma aboa no afin so ya ma no ho sini tine ma ya ma medamase ente se ohu obi ba santima mu ha oni bosumi ana afie mi anta no started radio ayasa no be ye adentia because ayasa no sika no wa he ave no no aba ana oba TV so no bosumi bi aye otua ente wa ba no e wo so odidi wa dwen ho ente ne amana fo bebre na konfo na difo omo de eye timamufo na dwen na didi agro ma difo be ne betima ba onto okay me pe Ghana ha difo nyina na Ghana ha konfo nyina e na mala ye me de me mabra bo mun ka de wo mun kira me omo he wa bra bo en ka de wo mun kira me omo ka me so me ko masare wo pa ye to ntia wo TV so ana sofo no mo se o mutimi kabra bo no o fra TV so so on ne sofo we o chena me ko ho no kan o shebre no kan kira me mala Muhammad minni madache minni me shebre
adache mala Muhammad ba nyankopon nim nyame na nim nyankopon betumi afo bi so aka kire wo papa he ma me ka asam kire wo me sofo na woni mi na dache sofo no ni mi na dache ka na be ko na ku no ni light na be shoki no ni ono ni mana asam na me bisa wo sofo a wo kwa na asore ono ni mi na dache wo jinya mi di ba ba fa se bi ababu atwamanyansa na wo eno so e and yes da bi wona wa jeno no ye bom ho mpa se nyame ma sense e me ka kire wo se amalam na difo na konfo wo a wo tie me wo ko malam difo konfo sama e be ka kire wo wo fie ye den promise and faith ya ji wonu nyam wo so da ya basa ikato wo sama na hye abayefo hawo wo krofo ni brew wo ti mo sa de we ya wo de anso na afiri wo nsa why the be come malam difo konfo no nka sa asem we bra me jama djuma mina me ka kire wo na ye di adwen me malam Muhammad me firi sire mu na mabako man me fie ho ye mra sire mu anka ho ne nya ho na asase wo and then me ko ta asase wo kuma se ha say 240 million eba 250 million kra timi bisa wo no ko ye kuma se na me ka kire timi bisa wo a wo gina ho ye we se sire mu 250 million akamene wo kasei anya santeman mu okuro mu ana kamene kwa koto enso ma gaya ba ha e ho ye mra ade na me ba me batira santeman ndene de biamalam adifo jada profo difo beba be si profit so a no a dresa kwa siasam nko a malam kwa siasam nko a konfo kwa siasam nko a ko kan kwa senka ye he no because owo mo mota na chi papa omo takwa no ene ayifo no oboasefo no obase ya na na ye di no ade ba ko wo so hu no se difo betna ha so ye difo o sa yare a kwan be no fa so sa yare enda meka so obi a wagugu ho astro because menim se ye komsheni Muhammad ogugu ho ana nyankopon esuma malaka jibril ingel gaba ana baaye ena nam so ye komsheni ntina makula us bleben nas kula us bleben falke ba sa so se firi hono mo a menim se anabi Isa Yesu ote ostanatia emadio na yefu ya ne ya otafre ya mari yefu ya ne chaye oti ni frafo ani osakwatafo yare ba akoko da so no bisa sen kaya wa ente saade we mi asa ma boso no semen wo obi a timi de gina Yesu di mu wa we malam no yes me na me ka kire Noah ena de ne shan e de ne dom koy ente obi abusuye na jane ma ko ye omo bre di me na wase me faso a wase me gina Nuhu Noah so se be ya abusuya na jeja no ono betimi left obetimi aboa wo mu enne me ne wo kaso bi yakunafo e bi a okunu wu adenkwalaja no o se malam kwan be na meye nyame sa kwan na wo ho eno so anabi Suaim on na ye friend Jethro amu Kristo mu dodo na friend oba ono ana na ehwe Moses poma ne so enne me ne wo kasa ma ka kire me say Yesu di ne wasase so dada enso Moses na ne di ne wo ho dada ansa na ne poma pra di ka ba asase so ansa na ye be wo Moses enti me ne wo kasa obi ya busuya pani se be yo hauma e wase me gina Jethro aye fe na nabi Suaim me ne wo kasa yi obi se malam bo me ho ban why enti na ma na mba do so ase ne mmerema aye Moses because ye catch the Pharaoh say ya baba be wo ababi be wo beri mo be baba tunu anatwi no afiri na didie so akuno ana Pharaoh yes obabi obe wo beri ma bia yenkuno yakumo beri ma bebre ana ma na mba do so ase ne beri ma nso later Nyankopon ma Pharaoh ana sa be Moses enti atamfo na sori agina wo so no ana me kire wo yo enti di fo no no si wo se me bo me di ni kwa me so no fa so agina so abo awo enti me malam ye be kase malam ni aduro ampa nyame na dia chame me yi mi sika konfo bi won kwaji aduro me yi sika kwaji aduro na be kase malam wotumi kino what did they kana se sika ana malam ana makokunkum krofo adi tumi na ana be kase malam wotumi na me nim se nyame ana dia ma me enti be bia me ye biara no se wo ba me nchen na won je nyame dia e ha ho ma
because me chiminya me bi ebi ti me bakra be me yabia a me de ti wa machine ni kate ho o say na kwa we we kra do ni hwe na maka kira na say why na ni ngoma a wona mu krom osubu osubu ka e ka se wa pata nti woni ngoma se otrim me say woni ngoma se otrim and that tifo mua nkawa obekọ be ni sisi echi bansere hina gubo tifo pa bansere papa ade na ku nyame ani mas ku nyame ani mas mala mapa obeku mala mankawa wa jeni ti pese ne nam ne etite ne so oso no kwa na betimi akọ mpa ya na nyame atie never